Milan Milošević van sebe od bola. Razmišlja da donese kardinalnu odluku. Njegova majka priključena na aparate. Evo kroz kakav pakao prolazi. Majka poznatog voditelja Milana Miloševića, Rajka, suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemima koji su počeli u januaru ove godine. 21. januara Rajka je iznenada osetila intenzivne bolove u stomaku, što je zahtevalo hitnu medicinsku intervenciju. Nakon pregleda lekari su ustanovili da je došlo do pucanja čira na želucu, što je izazvalo izlivanje sadržaja u trbušnu duplju i početak sepse, stanja koje je opasno po život. Hitna operacija je odmah izvedena kako bi se saniralo oštećenje i sprečilo dalje širenje infekcije. Milan je opisao situaciju kao izuzetno kritičnu, naglašavajući da su minuti delili njegovu majku od smrtnog ishoda. Nakon operacije, Rajka je prebačena u šok sobu gde je nastavljen intenzivan nadzor zbog komplikacija koje su se pojavile. Pored osnovnog problema, razvili su se dodatni zdravstveni izazovi, uključujući probleme sa plućima i srcem, što je dodatno otežalo njen oporavak. Milan je tokom ovog perioda bio u stalnom kontaktu sa medicinskim osobljem, izražavajući svoju zabrinutost i nadu u pozitivan ishod. Uprkos teškoj situaciji pokušavao je da ostane optimističan, verujući u stručnost lekara i snagu svoje majke. Međutim, ovaj događaj nije bio prvi put da se Rajka suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. U novembru 2023. godine doživela je hipertenzivnu krizu kada joj je pritisak skočio iznad 200, što je dovelo do gubitka svesti i hitne hospitalizacije. Tada su lekari uspeli da je stabilizuju, a Milan je brzo reagovao, dolazeći iz Beograda u Sremsku Mitrovicu kako bi bio uz nju. Milanova posvećenost majci bila je evidentna i tokom njenog oporavka nakon operacije u januaru 2025. godine. Iako je bio preplašen mogućnošću da se njegova majka neće izvući iz ove bitke, ostao je optimističan i veruje u njen oporavak. Milan se sada oglasio ovim povodom te rekao da je njegova majka mnogo loše. Istakao je da je priključena na aparate koji je održavaju u životu. Danas je 53. dan kako se bori sa životom, agonija. Bukvalno joj održavaju život na aparatima. Ovo je prestrašno, kao 5 godina da traje pakao, a ishod se manje više zna. Preteško je sve ovo. Sedirana je 53 dana. Niti zna za sebe, niti za mene. Srce ju je sve slabije, pluća je izdaju. Samo da dočeka naš rođendan živa. Ovo je prvi put u mom životu da ne pomišljam o proslavi 1. aprila. Svi znaju koliko sam voleo naše rođendane, jer smo rođeni istoga dana, rekao je Milan. Voditelj je dodao da je on mnogo loše zbog cele ove situacije sa majkom, ali da mu prijatelji mnogo pomažu i da su stalno uz njega. Ma kako podnosim, po ceo dan, 24 časa sam na vezi sa doktorima i sestrama. Idem jednom nedeljno, jer nema vajde da više idem. Prvo što je to intenzivna nega, onda jer ona spava i kada je probude da me vidi, ona ne zna ko sam. Radim sve vreme i teško mi, ali šta je tu je. Samo ja znam kako se osjećam. Tu su i prijatelji za mene i uz mene stalno, rekao je Milan. Podsjetimo, Milošević je prošlog meseca rastužio svoje pratioce na Instagramu kada je podelio fotografiju sa majkom i otkrio detalje njenog zdravstvenog stanja. 5 nedelja, majko, nismo ni reč prozborili. 5 nedelja tvoje teške borbe za život. Nikada neću izgubiti nadu da ćeš biti bolje, poručio je Milan tada. Iako ti jednom kažem,
da više ne želim da živim, da želim da umrem. Ne ljuti se na mene, sine. I jednoga dana ćeš razumeti. Jednom ćeš spoznati da sam ti, uprkos svim učinjenim greškama, želela samo najbolje i da sam pokušala da te pripremim na putovanje života. Ne budi tužan, ne ljuti se i ne osjećaj se bespomoćnim kada me budeš gledao pored sebe takvu. Budi mi oslonac, pomozi mi da završim putovanje sa ljubavlju i strepnjom. Majka je zauvek, napisao je Milan ispod majčine fotografije. Inače je Milanov brat koji je preminuo pre 26 godina. 10. februara bi napunio 60 godina, a Milan i njegova majka i dalje pate kao prvog dana. 10. februar je najtužniji dan za moju majku. Na ovaj datum moj brat Nenad napunio bi 60 godina, a izvršio je samoubistvo pre 26 godina i ona se više nikada nije oporavila od tada, rekao je Milan pa prokomentarisao zdravstveno stanje svoje majke. Danas je tačno 3 nedelje kako je u šok sobi i bukvalno se bori za život. Nadam se da će biti toliko jaka koliko je bila celog života i da će iz ove agonije i teške borbe izaći kao pobednik. Voda u plućima pravi veliki problem. Ostaje nam samo da se molimo za nju. Tokom ovog teškog perioda, voditelj često deli svoje osjećanja i misli putem društvenih mreža, obraćajući se majci emotivnim porukama. U jednoj od njih izrazio je nadu u njen oporavak, navodeći da nikada neće izgubiti veru da će joj biti bolje. Pored toga Milan je otvoreno govorio o svojim strahovima i osjećaju nemoći pred situacijom u kojoj se nalazi njegova majka. Istakao je da, iako je svestan ozbiljnosti njenog stanja, i dalje se nada čudu i veruje u mogućnost njenog oporavka. Njegova posvećenost i ljubav prema majci evidentni su kroz stalnu brigu i prisustvo tokom njegovog boravka u bolnici. Ovi trenuci su za Milana izuzetno teški, ali on nastavlja da pruža podršku svojoj majci, nadajući se najboljem mogućem ishodu uprkos svim izazovima sa kojima se suočava.